Salibonani babukeli. Igama ALFRED Mangena Moyo wakondolwane. Ngizalwa kondolwane, ngifunde kondolwane, ngikhulele kondolwane, sengiyisakhamizi kondolwane. Bazathi bangu bose kani. Banofanelana. Nasiya obijijila kani. Chilizanelana. Professionally ngizathanda ukubonga umdala uMokisi. uMokisi uyikho konke kimi emculweni noma yini engiyenzayo ngigabaza kungenxa kaMdala uMokisi owangiqeqeshayo wangifundisa imithetho yebendi mfana amakwenza kanje ebendini mfana amakwenza kanje mawe uyi-artist uba kanje. Ngizobonga umdala omhlanga uRhythmist kaMdala uMokisi singathi wayeRhythmist kaNdux Malax ukhumbula mhlanga. Nguye umuntu owaphindezela lesi siphiwo kimi ukuthi lami noma kade sengiyeqa abantu bethi bephakamisa izandla beyenzani. Hayi sikubonga umdala ukhumbula mhlanga. Ngibonga umdala ukhumbula mhlanga. Enze ngikhumbule ngomnyaka sidlala kondolwane la. Sidlala lapho kondolwana konyovi. Kwaqhamuka uBu. Wayephethe imali $100 lana eBrown lana. eBrown lana lezi ezinye ezifanele sihlazi lesiyana. Lo sahwitsi abantu labana bayenza ukuthi yabona lami ngizibone ukuthi yabona ebendini vele mina njani vele sengumuntu ebendi vele ebendi kumnandi lamali akaze ngithola ikhaya la ngiphiwe nguBu ngihamba lo mdala sahwitsi hayi asomali encane and then uMangena la manje usafisa kuba elokhu iqhubekela phambili ngomculo imbali kaMangena isuka kuMokisi Mphelo Mokisi sathowa amashow zisabhoda zonke indawo iplant bengayazi ifundisa umdala uMoki iblawayo kuze ngiyibone vele ngiyibonise ngomdala uMoki hamba efootball yakhe yellow lana indawo eziningi vele bo Victoria Falls idala sila uMokisi kumdala uMokisi bamphatha kahle kakhulu kumdala uMokisi ngachiya ama-album i3 uMahlalela uBatanayi uSatane yo ama-album angachiya kuMokisi se after that you-shifta kuMokisi isuka lami ngithi igoli imilwana vu egoli ngifika egoli lapha ngahlala yaza ngudinga amajob unyana adinga amajob abothi no man hayi amajob imali yetalent la kuvele walidalelwayo ukuthi uzaphila ngalo vele yilo vele hayi lama job akavuka bathi kuvuka amajob wamakatari umuntu ombona umbizele eKatari ngadibana lo sikhulu usikhulu emayidibana lami uyangazi vele lapha eKavelo kufika sidlala amashows khona pheka kumdala uMokisi mangena ukhona ngikhona la usikhulu lapha sidibana lapha yena umuntu oyengacanga ukuthi umuntu oyengwabakwazi ukuhlabela kodwa ilanga wayengu producer kaAllen sasi practice lapha eHebrew lapha lami ngifika ngikhona lapha Allen nje indoda engelamhawu mamfikile khona lapha lami practice ezimbili enikela practice ezimbili kudiscover kasikhulu ukuthi no umfana le talent leyaso guitarist kodwa lo usikhulu enthatha ukukhulumisana lo Abson benthatha bemfake ngaphi studio Sweet 16 leso studio leso ngosikhulu uMoyo Abson Ndebele yibo abantu ababe khona kuncedisana kusetshenzwa ngaleyo album yami usiyabangena I mean to say ugawu siyabangena into zayizolo ugawu siyenza lo ndala zombili kaAllen same day siphethe usikhulu lo Abson Ndebele lawo badala ngiyababonga kakhulu ukuthi la manje yibo oba yikho konke kimi wonke umuntu ozazi ngadlule ezandleni zakhe sibisakhumbula lapho lele khona ngiyambonga ukuthi ezizwe eyikho konke kimi lapha lele khona right in the boxing
Suzamake tendereka Esikaptende sile 1 x 1 usikhulu nguye umuntu owayenza mina ngaba ngu-ALFRED Mangena Moyo kungukuthi kumokisi babembiza ngezinye indlela nazo ntax nazo bantu bana amagama amaningi akamthimbana ngoba sasingabafana singontanga kodwa naso ntanga ngoba singontanga singabancane sibafunga abafana abancane labana bese sukawuka ungahlala emiphose ihafu yomnyaka eGoli ihafu yonyaka esiyabuya sizodlala ama-shows la yokubuya kwamenzisala lapha emakhaya isala ekhaya buya ngivisa iqembu letha yintandanda kodwa iChidu Express lokhu iChidu Express ngidlala ama-shows imilona ikukhuphuka iseharale ngirekoda kuharale umabaleka bese ngabadala abaphilayo Asiambi chilina kanyu chilisane hala Chandidombila tochibo na isi Mangwana ndichawa na changu Avakacha ngaye eGoli mangifika eGoli ngihlangane lo sikhulu usikhulu athi mangena vele kade kudinga kufula ama-shows engiwahlelile ekhaya efanele lewathowa lo Allen ngiyakhumbula ukuthi uAllen since izolo kugawugawu nguye umuntu vele kade yenza ama-backing vocal kuAllen kumangena kugawugawu so saphumelela sabuya sa emakhaya sidlala ama-shows yikho lapho okugcina sokuphuma ama-shows lana sidabula uChabuda umshana kwami uChabuda our Mr Bones baphuma kula ama-shows lawa aka 2008 sibasodlala ama-shows ngapha Sasuka saya eGoli safika saya mkela ngo-PK Underground Entertainment uPK esamkela obesifakela isirekoda ingoma ethiwa nguSiyabangena uAllen ndoda erekoda umaqondana azawumnandi kakhulu lezi ngoma lezi ongifona ingoma lezi wathi mawuhamba lami ngizibona ukuthi angiyingilosi lami ngumuntu esibile ngoba bekhuluma ngento lo msebenzi lo wenzileyo abantu lawo awuzibona phela ukuthi yenza into ehambayo kwafika isikhathi sokuthi mina ngibuye ekhaya noma bengisekhaya bekuba khona abaculi abanye kade ngincedisana nabo lapha kakhulu lo Chabuda ke ngikhuluma ngayo ngomzukulu phela ehlala sizo izinto zonke umuntu umculi munye ngambala nje engani lamazi uCheba Boys hayi umculu esebenzana kakhulu okulezandla zami laphana Bones sabe sibonisana into njenge ama message amfana la ngoyilimaza hayi sis from khonapha isakhulisa kakhulu awamnandi kakhulu impela lami ngazizwe lami ukuthi hayi ngimculi noma ngabe sekhaya asukuthi umculo ngayika
angiyikanga umculo ngiyabe ngisenza kodwa igama lingaveli ukuthi ubani siyabonga